whakatulou ki he tau kakapa ange whau o e kilua e tae ha mai mo no nau whaafofa. Pea kou whatapu atu he ki he kerekere kakaitupua e whonuani kempelani te whito ki he matakari nana wala ana o tonu a e whonua. Pea kou whapapa atu he ki he tahine princess ko la tofu te katu aho. O kune mai mo a koene e sit whawhunua Australia. Pea pehe ki kautau i whunua a e whare a matapure. Ko kauta ki lotu, pe ko tonga o toa pe i e tapa ke o ke mea mai, pe te ke mea mai ke Polokalamani e ka au. O atu e whakaapa ma ke te moutou hono ko toa pe. Ko talitali e rei ki moutou ki he University lo au, wahape online ni pi he ne Polokalama o ku iloa ko i kauako o i kolope, pe ko i kawe inga te whito e ahoni ko e mo uile lei, pea mo e ngā hesiasi pe koe lotu i Australiani. Pea ko whaambe ke utaitali lei whaiwhikau toke tā ino ke vea matahau i he whainga maarie ke ma Polokalama atu pe me University Meripane, pea kune whaiwhikau mai ngā i taulai e whaiwhatongia e lotu. Ki hono hene ngā ue, ki hono toke tā koe ni hono wā, ka ihe malai o health me University Meripane. Na makamata ma Polokalama pe mo e whaiwhikaoni, pe mo ino ke i he mo uilelei, pe mo ngā siasi, pe ko kawenga lahi, koe fuafua toka tā inke whakatotoro, e kawenga ngāni fuafua ki o tau ngā siasi, pe mo ngā siasi ke he pe mo e lotu. Kai ke utoi whaloloa, koe konga ua ane ma Polokalama, pa koe penga i mea tokanga ki ai inoke ke ma tātālanga. Ai māloa wito inoke te uat ka te koe ke hoko atu, māloa. Māloa wito siwa, pea ku aukore ke hufanga pe i he whakatapu koe a ko ke o se au whaki, ka tā moa ke hoko atu e ta Polokalama, wange te koe te lawe ki ai. Whawhi pita whaiha hoka te pōtala noa i ka winga whakau ata mo e whatongia o e siasi ki he mo ui lelei pe ko hono tau ka wei ui lelei whatongia o wei o mo ui lelei kai whawhaka tiua pe o ko o lelei atu pe ai ko rea pe kai. Kata, ke la po whanonga mai? Kau kuta whanonga tueni nei puri mai hoata. Ia, good. O ke onga lelei mai pe, tatara nei. Ia. Ako feedback kuta witi kurea. Ia, koe ne ko whanonga mo au ki ai e. Koe ke usio hen kia mea. Te ki rea mange ka taki. Tahaua, tolo wha. Wonga te. O ku sai au pito mai hen. Ia, koe no ku sai au pito mai hen e noke. Ia, te hoka mai te. Hoko atu, ia, koe no ku sai au pito. Ok. Hoko atu koe sai. Sai, koe Ok, malo. Hange pe koe ana olavu kai ane nai, koe
he hange pe koe au ke hanga o highlight I ho I he polo kalama, koe tai lofo ke ni ki he ho inga, koe mo ui ki he ngahi si. Koe wike tapama si foki na e nauhanga of kai ki ai malaka koe no loto whai ai whekumi. Pea o ko whakate whito e nia ki he ngahi si whakalofua I Australia. Pēneonga nei whai e lawe ki he siasi tonga, mai ngahi community tonga. Ka ko kai whakate whito e ni ki he siasi tonga pe. I think maho inga ki he ta kau whanongo ko e whekumi koe ni o ko whakalofua pe ki ha whai ngā siasi pe. Koe ai, koe na lawe he si ki he ngai whatongia koe he siasi. Ta mono ngahi peria, pe koe ngahi whaatungia o kune hanga o avoi te siasi me whakahoko no whatongia. Ki he siasi. Ki he mo ui koe ahono kāinga. Para lawe ai ke ngai kupui mea mi he whakatotolo na si whai mi Monash University. Ke lawa ke mahino I he kau health promotion provider. Ka luange nau whe ngau aki pa mga siasi. Ko e nia ngahi makatuunga o ku whainga taai ke nau engage pa moe ngahi siasi. Pako ngahi makatuunga ko ia o ku iai ai toka te rine, lawa peke hanga he toka te rine o siasi. Ke le whaatungia I a whi ngau aki a health pa moe faith community. Ko ia I aho ni ko whaamu ke ta hoko pe ai pono tawa noa. Ka ko to'o mai haki foi case study siwa hai ko mau inga te aong ke tataki mai pe koe hahano kaunga a whikumi koe ni ki he sasi tonga pe koe tau community tonga. Lolo toka whai whoki ai ngā aue ke pulusi e ku fofua journal. He koe ku PhD is by publication, yeah? It's not traditional thesis, but it's by publication. Probably Malbeka ki ha publication e wha. Ka koe te mua publication ua koe ni ko hono te wakai ai perspective pe koe whainga mahino ai kau whekau, na koutou I lotu, ki he mo ui, ta mono tau kai ko ia, oi mo ui lei. Mahi no I whakatui ai kau taki lotu. Tako nofo mai enio o te sio ngahi whake eke ta viudo nei whai his group. Kau hawai I whekuku ko eni I e tāda. Ai I vahe nei whai e taha. Ai taki lotu, ka whiwhine, pia mea sesi tonga. Ko ene pehe, nei whai e nau kai, I o nau pasiasi. Pia ne wakai atu o kuhanga he whiwhine tua koe ni. O toto mai foi kanom, foi ngako koe tua waka koe. Ie kia koe e puaka. Tapu e whanga mga tapu. Pia koe ne pehe atu ki he tawataha koe ni. Koe hao ke kai ai mea koe ni ke sai ki ho ui ki he diabetes, ke whiwhine koe ni diabetic. Paka tari koe a whiwhine na e pehe mai. O kusai pe ia. He nau to'o mai pe au e kuki mea huhu. Ka iloange ulere su ka ki o lunga. Pea huhu I pe insulin. Pe sai pe holo hit su ka lano. So, ko te come across e ki fo I
foi comment ko ni tau pehe. Mahalo ka keistati leleien kita ki makaya nge kita siofia nge ai ngahi uni mea neongo ko ki foi comment o sisi. Ka aku loloto ka pau te tawakai ki ka ngai mea ni ko faam kita tanganoa ki ai. Kita siofia nge context o fai ai hauko ko ni. Kita siofia nge ai participants ko hana involved i conversation ko ni. Pada te sio ange ko hai fua o ko kaunga ki heni directly and indirectly. Ko hai mentality o ko whatupunga ai whainga responde a tō taha koe ni. Ka koe haa rewa ai ko view pa me he publical view ke analyse waki ai ki fwoi. Puria te te whekau. E tau whoki mai pe. Tau whoki mai pe anoke. Ki puria atu pe kai te whoki mai koe mea pe e meti. Hoko i he apisiasi koe ki apisiasi tonga. Pea koe whehoi ana e ni o ka kai loto. Ka te au, that is the first thing that we notice ke ta hanga o analyse o he ni. Koe ki context uloa ki ia. Kai ke whai ai meto koni koni mo potala noa. Toanga i he loto i siasi. Koe mea honoa. Koe whawhehu i ai taha whekau. Koe ne concern ni eni ke mo uia e toko taha me mipa o siasi. Koe toko taha koe ni nai whai kia e whehui. O kulolotonga whemoe kina o sino i e mahaki. Mainly koe diabetic. Wakai ki ai. Koe ki needle koe o kunehanga o represent ai toke tā. Mo ke nau tō ni he health o kuna responsible ke toka ngai ai mo ui ai toko tā koe ni. Pakapau e toi whao atu ki ai. O kuta kaunga pe ki ai whamiri o toko taha koe ni. So, ko ngahi uni mea aini ke tau wakai koe ki he ni, ke context koe ni, o piai ngai ere meniti ke kehe, ke whai e ta potala noa, i hene maho inga e whekau ngā aki, na ngahi uni mea koe ni, ke ki fo story koe ni. Kai whawhoki atu ka koe siwa. Ia, mahaloa pito e whaiwhekau, mahaloa noke, ko tui ku mahina o pito o hanga hulu hulu mai ko ia, pea koe ki tala noa koe ni na ke hanga o wahe wahe mai, koe ki tala noa whoki o ku ngariongo maa maa, pea e malawa peke tau pehe o ku i kai fu mahu inga, ka koutui koe ko no kakano, mono whakaiki iki o ku mahu inga o pito ke ta sio ki ai. Pa koutui o ku koe ki fo i tala noa ia e inoke, o ku hoko mau pe e o tau whanongo mau pe e tau tolo ai tātu o lahi. Toko mea o mahu inga i he tau nofo o tau ngai whamiri tono. Pea mo e tau nofo whakai kāinga, tau nofo whakai siasi, ke whanongo mau pe tau tōrui ai. Ai pe ia kai toki wholo i ai fwoi a kausuka. Ange ko kohota anoa whoki, ko te hatu ki ai koe, oku suka, ki, koe ki tāle ka topu koe tōwhia ne kai ai puaka ngā ko pehehe wike. Oku sai peke ai pea ki mea tau pehe tō taha e wike ua. Ka koe anga whoke hua atu ai tō taha na e hua atu, koe ngā koe ofa atu pe koe whakaukau atu ki he ene suka. Aia pa ku lawe he kau whanonga pe tau tōria ki ai. Pea ku hangea koe kaukauti. Koe kaukauti koe te pehatu koe. Si, tuku ai kai e mea, e tau o si ilo pe ngai mea kai ko oku hoko ai kauti pe ku toi koviangi ai. Tau whanonga pe tau tola e kaukauti e whai kawa,
ko fo i le ape o ke tau kai pe tau toka toki li i e fo i a ko hano fai nga ui a ta mate kauti he ni ko he kauti ta tau e mo suka ma fai nga ala nga ma ka pa ko ta ko me a mafu ka ko tigo ki fo i tala noa ma ho inga o pito ka te fa fo ke atu ke ta ki vilo ai mo ai mai ha wakai me ta fa ko na ka ko fa fo fa e pita i ki tala noa ki tala noa o tau tau whanau pe whai mo tau kai e tau tau na kai toki la ku e fo ya kau ke nau kamate e fa fo ke atu e nau te malo Io. Ma lo bitu siua. Koe io he ka pau te o wakai ki ai koe ngā e a kau toketā me kau e public health koe nau whai tope nau mea au ko nau whai ke toko ni ai ka kai koe uku atu ki ai. Koe e kai ke uhinga ai o mai ai ki ni tolo ke whai te riha pe ai patient mare ai mea nau whia kai ki ai mai nau whai ngā mea pe. I think o mahuinga when we put things ka pau te put into perspective. Mea ngō we kai ke aha fu ma whai whe ia e toke tā kene pehe mai. Ka pau i kai ke toi mahuinga ia koe o mo ui. Pai tukuange mai ai ki fo i mea huhu ia ka ke whai te riha pe koe ke kai. Kai ke he, o kai koe nā nunga mo whotunga ia ai sistemi. Koe whatongia pe e kau toke tā kono tautou o atu, mo tautou prescribe, mo tautou whai ai wharei, koe mea ia au pe te ke whai ki ai pe i kai. Ka kutoi whakawhoki mai siua he kono i ngā o kui kai whoki kua mata tau au ia i he mala o health. Ka ko tataki mai pe ko i ngā koe context o mea koe ni o hoko i he apisiasi. Koe wheo i anga e ni o e kakai o koe nau te whtoi tui. Pe toki hai atu ki ai, koe wheo i anga e kakai tonga. Ka koe sia si ia kono tau mo a ana ia koe wheo i anga o kakai o ki ai nau te whtoi tui. Koe ai, koe whoi, koe ki whoi mea e tolu koe free dimensional view ko o si hanga o explore o lo tonga whai ki ai ngā aue ki he publication ni. I he ko tānaki mai e ngahi focus group discussing koe ni nai kau ai a hao mea i e ki whoi ea koe ni. Ko explore ai whoi koe ai e kulupu tolu ai anga e perspective me mahino i koe he kao taki lotu ai mo ui, ai mo tau kawe i ai mo ui. Koe kulupu ua ki o ko ngāwe ke ai whoi terminology koe ni o ko nau sio me perspective o e humanistic and individual. Koe kulupu unu, they look at it from a holistic and communal perspective. Ko hono tolu rewa, they look at health from a holistic, it's in WHOLISTIC, as in wholeness, associate with us as a soul person. Holistic and biblical. Sai, matalawe he programa ko si ki nau tolu ko koe o ko i he category whika tolu. Tana o ngawe aki ai siasi awhitu, sias māmo ngā. O ko mālohi au pito ai toka te rine, e nau siofi ai health, ko konga i e nau te whtoi tui, o ku mahu inga ki whakatupu ai o tua.
Pe ako drive and au mea katoa pe o ko hau pe me biblical culture. But they look at holistically from a biblical point of view. Ko holistic model ko i loto o nau siafi ai ngahe ka na nu kehe o e mo ui o kui ai ngahe whekau aki ai. Ko spiritual part o kau e siasi. Pe o glava rewa ke te whekau ngau e ake e siasi mo i ngahe kupu kehe i society. Hange ko kau toke tā, hange ko counselor, hange ko psychiatrist, mo i kau kupu kehe. The church is part of a holistic model. He? Ka nau sio everything communally. We are part of a community, and but we are not the only one. So that's holistic model. Ko ruaki konga, ani ko am ke te taki mai da whakakau ki ai. It's more humanistic and individual. Sai koe whaina whakaukau ko ia humanistic individual, ka pau te umai pia ke area whainga fua, siua ke ta lawe ai heni ka toki expand e hape taimi kehe ange. Ko health is about me as a human being. Pa koe mea katoa pe ia, it's all about me. Koe hape mea ko whiri, koe hape mea o ko loto ki ai. It's all about me. It's not about my family. It's not about my friends in my community. It's not about the doctors and the public health. And even it's not about whaiwhekau, and to the extreme, it's not about, it's not about God. It's all about me. I think at down te lava peke e kai te upehe au koe katoa. Ka oku lava peke sio to tahaya ke health from a humanistic individual. So for boundary goe, I draw a boundary within me. Every choice I make, it's about me, not so much about others. Sai ka pate o mai rewa ke sio pa mi he tohi tapu ke hanga peo ai a ki o i vesi heni ke ne hanga hulu where I'm going. O koe e laua tohi Rocky Corinto, vahe tolu ke stano ke tā fitu. Pea ka taki peo ke umau ai tohi whakatonga. Ka konorea whapapalangi au pehe, koe laua na paula ki kāinga Corinto. Don't you know that you yourself are God's temple? And that God's spirit dwells in your midst. If anyone destroys God's temple, God will destroy that person. For God's temple is sacred, and you together are that temple. Sai, koe whakau tō kua i lolotonga koe o i tauhi tempare i whakawa motua. Koe ngā ue nei whai e kauri vaite, koe ngau whakase tuata. Tā koe nau tauhi koe nei whai ki he temi pare, nau i loi koe awhio angai mi o atua. Pea imagine ka pau e alate se tuata ta e tokanga ke tauhi e whare lotu. Koe fu whetu tok tapu e. Koe ia ai koe ngau e whase tuata a kauri vaite, na nau whenga ke tauhi ke mō maru he koe awhio anga o tua. Sai, tau hao koe ke tio whakalau maari e koe ke konga koe ni. O si hanga e o tua o mai ai responsibility te koe whatongia. Pe koe lau koe na paula, kune hanga whakai mahi no i e mea koe ni ke tuhi o ma. Koe whatongia koe ni, it's both personal and corporate.
Okay, mau ke ilo ipe ai talanoa. Ai koe hanga ko pehe koe temi pare, koe sinonimia ki siasi. He? O kone kaunga ia ki he whalokunga kai body of believers. Every individual me mipa ko tō pea siasi. Aini. Pea koe toko taha ko tō pe, ko honga whatomia, kene hanga o make sure ko sino ko ni blau ko tempare ko tapsi tapo ko e ki. Oku mo ui lele. Oku function lele a foi sino ko kui ko siasi. Ka pau rewa ko foi sino whakatoi tu ia. O kai ko sino o mo ui lele whakalamari e whakatamai. Pea hange ai peo ke mo ui lele e foi sino koe oku huinga koe a paula koe ki ai. Mahalo mai no i pehe toko lahi ane to mai koe foi tala noa ko whekau aki mo ene pehe whatautau ia kia ki he taha koe ko hene hanga ngau koa Paula pa mo Apolosi. Tēne pehe rewa koe toko taha o kune tō a tenga whakatoko taha o kune fui fui. O ki ai toko ai pehe ua King James ia those who plants and those who water are one. Ka koe foi translation ko nei ko ia o kai ke te tonu ko foi revised standard version o kune pehe ko ia ko kune tō o ia ko o kune hanga fui fui o ku tatau pe na whatongia hono maho inga. Ko na whatongia ke make sure o ku mo ui lelei a sino i siasi. Ko ia ka ki foi te ala siasi ko ia siwa ko ome ke toi wa foki mai ke foi case koe ni. Ko hae whatongia o e tokataha me mipa o siasi. Ko hae whatongia o se tuata pe whakawhake kau. Ke make sure ko sino koe ni na e whakawholofola. Ko sino o kumo ui lelei. Ka pau rewa koe foi respond e foi tokataha ia koe ni o kune pehe e ia. O wika ke maho inga ia. Ko mea te koe o maho inga ke te au ia a ki foi ngā ko. Ka ifo pe ke e ku everything else doesn't matter. Ko ia ko mea koe na uhinga koe ta kamata siua. Ko tui o kei mamaha a teolosia o mo ui i ngā sias toko lahi. Ko mo tui ka ke pehe o whakapapau i. Ka ukai ke mahu inga ke o mai a mo ui ke siofi o hange ko no siofi i ngā sias i hange o kau ki ai awhitu. O se ane koe ia koe fui ko speri tatau pe, koe tohi tapu tatau pe. Ka wikai ke whahatokanga ia ai ngā sias e ni i ke mahu inga o whakamamafa e wholofola. Koe sino tangata, koe tempare a o tua kono a whio anga. So, hange pe nai ka pau te ungau e aki e whaire e taha. Ko tau pehe koe te feed pe au e mea koe ke tai ke sino. It's an abusive, kono abusia a whakatukua eiki. Ka whakatukua ke te koe siwa. Mahalo abito o whewheka, mahalo noke, koutuia ia koe fo i verse 4 ia, o mahu inga au pito ia ke whai a ke fo i ngā aue. Pa koe nā ko ke hanga to o mai ke tā langa mo ta whiringi aki ai. He koe fo i verse 4 ko lawe i koe o kuto o koe e he mā mo ngā mo e awhitu. O
O kuna to ai foi korinto ko ia. Pe ku tau whanonga pe tau tolu ia i tau tupu hake o tau ngā Isias Palotsani, pe au pe ke Sas Katolika. O kua kone kina ai foi, ko foi vesfo fora ko ia ulahi hono malanga ake. Ka ko mea ko mare ia ai tau i ho tau tempare i e sio whakatau whaka humanistic, ange ko foi point whika ulake a koe. O ko mare ia he ko talu e tau tupu, mo e tau uhinga pe tau tauria ke mea whaka e angahala mo e whakalau maari e. Oua te ki hanga ai angahala ke tempare koe tempare o tua. Pe o kai ke tau alu tau tauria ke he o mea ke he o kawai mea tokoni. He koe tau addiction koe pe koe tau ma o kumoa ki tau tolu ea whahinga o ka horo pe koe whaitoko na tapu. O ku tau to via mo no ma o kumoa ki tau tolu e mea kai, tene lava o ta amate ki tau tolu. Hangi koe urea, koe tau kai, ki tau mo ui, kau ki kai koe tau kai, ke tau mate. Mo ui ke kai. Koe mo ui pe koe mo ui ke kai. Pea ko Hippocrates, ko ene tala noa mau pe ko mea kai o totonu ke tau to'o oku, ko medicinal at the same time. Aia, ko mea kai, ko tau whire mea kai oku toi a ngai whawhai to'o pe ai tai ta tau ki tau sino. Ako no mo ni ona ia, o kai kaha mea kai ia e kovi, hange ko tau ta noa ki ngā koi puaka. Ko hono kovi e tau hanga o kai ka e whakapoto i. Koe tā noa koe Aristotelo ke mo ui me pehe. Koe tau ai mau pe mo ui ke moderate. Ke ai mau pe ke whakatua tuhani lelei. Pa koe tau urea tonga tau toria ki ai e noke. Koe whankiria maa peu whangaaka he mātua. Ai whakafuafua ho inu. Ai whakafuafua ho kai. Pakapau te tau o ki tahi pe ko uta. Tau o tore fu mango pe hake tangatai ki. Tuku ato a foi mango ai manpuna. Koe utala noa ia koe uhinga ke ua te ki hanga ai ha mea o laiki. He koe ka tatoi foki mai ke foi korinto koe na ke pare o tua. Koe mea ia koe e hanga e foi ako o ke whai mo e foi ngā ue o ke whai. O tokonia aki ki tau tolu mo ngā Isiasi. Ke ai e tempare i a Korinto, koe tempare tapu ki he mea kotoa pe o kawai, hono laiki aki ai konga ngā ko, e tā hanga tempare. Koe kaipuru māsima he aho kotoa, e tā hanga tempare. He koe whaimea koe ke tau whaalu kato ki ai i whātonga te rine. Koe foi sino, koe foi whaunga ia, koe whariki koe o koe ai tempare whalau maari. Ka oku tau hanga e tau tolo o ai sino, o tau nof pena tolo he whalau maari, ka kai ke tau nofo he foi uhinga koe na e kaweinga ano tolo ai holiness. Ka pau he kai ke moulele e sino e mahamahaki ai foi konga whalau maari e tau tolo. Aia kono wharea ka pau he kai ke tau tokanga ke tau kai, koe ne mahamahaki po tau sino whamateri malawa ke mahamahaki ho tau sino whalau maari pe ai uesia rewa foi holiness, foi whakakātoa ko ke tala noa ki ai. Aia koe mea e koe kou sātu kou mahu inga lahi ai ho foi ngā ue, ko foi ngā ue mo foi whaitotolo mo whaitoto tā. Hei kai ke fu mahino ke kauto ngā, he kai minika e mahino i ene alu atu he koe mea ia, he koutu hange ko Australia ni, e to koni mai hange ko tā noa e pure a ngā ia mo university, ke toko nia koe whataha mo ngā Isiasi, ai koe te mo whinga ue aki, pe mo whinga. Ke tau hanga te kei foi whakaukau ki ho tau. Ko mea kou ngā unu kia mamani kau akome kau sainisi koe, ngā unu me environment ke health. Kau lau e whao sa no ke kata.
Na e whai e ho haa ko e lahi pe nofo e kau ako e university. Whakatotoro pia ka kai ke nau tokanga ke atakai. Nau toki hanga mai pe ke atakai ku me tai aonga e atakai. Eh? Ko me rewa tai mini, ko me atatau pen ki he health ke mo i lele. O kutoi na nau ki hanga noa ki o mea ke o alu ke environment kai ake health. Ko e ni ku nau whatokanga e hake, kai ke whaha awhe mai ki he mo uilere i te tau, e tai aonga whataha pe environment ni mo tau tolu. Mo tau tolu a human beings. Pako utui koe whai ngā au e koe tau kia o pou a ko pou e lo au, he o kuhange ko mau tolu he ni whainga. Whainga pe neonga vai ka ku whai pe ki whainga ki he mea toko ni mo uilere i. He koe makatu unga e tau whai e tau u whatongia ka pau te tau mo ui wholoa mo uilere. Whawoke atu e no ke maro. Malo pito siwa te koe maonia he ku o ke mauinga e ngai konga kupi ai whekau ngā aki ai mo i whalau marie, mo i whakasino, pepe ke mo i whakatamai. Ko ene vai e tau mo i whalau marie, ko taimi ko koe o ku whangata ia ai mo i whakasino. Tēnā whek lewa ai tau mental health being. So mau inga ke mo i lelei ko toa a sino a mai mo i marie. Nā ke lawe whoki ke pehe ai whakafuafua ki ngai rea tonga motua pe ngai tōku hua kau pehe ai whakafuafua. Koe mea mooni eni ka te u lawe siwa ke ki te toa mai ki konga reka. Ke hanga pe o whaka, o illustrate the point here. Ka te u tomoa kore wha pehene ka pau e whanongoa hataha pia mei he ki sesi pe koe nata tupu ai e sesi tonga tawa taima. Naulere atu he wā whē o kau i he konferensi. Pena whai pe la whaki lahi i he konferensi o whekau aki pia moe i tonga. Tau fuafua hu ia i he konferensi au whawhawhonga. Pea nei whai pe la whaki e whekau aki pia moe camping moe nau e kawa malo. Pena whai e wheto aki lahi me ko ngā ua siwa. Si kau tangata e ki lahi. Na nau tau ka vei a pito e mea a koeni. Ka uku keisi ka kumo keisi mao e. Ke mao e kawa. E tuku mai whatongia. E koe whatongia molo malo eni. E o ai ke kawa ke osi. Me tuki o mai. E seo ke whainga mamahi ia mo tua mahi te taha. Pea rewa ai kupu e kasi e taha. O sai pe kawa ai. He ai pe whafuafua. Ange ka tau rea ko ngā ke kawa tau ngā inu pe tapulua. Pea koe a whanga tupu koe o i konferensi nai peheni ala whakarea. He te tipe alu tu ai siwa. Alu pe o ilo i teno ngataanga o te o vai. Pea mau pe o whafofua o ana ai ke futotu. Siwa ka te au koe whai i tarea ia ku pehene ka ohinga. Alu pe ka korewa ku pe tō ke luo ka to whinga i fusi hake koe. Alu pe ka o whinga tā ia ka to whinga i whamou i koe. Kia te au koe whataanga en o wika ki hakaunga i a koe tapu ke o mai ke ne hulu hulu. Koe hād mahau inga kaunga ai mea ko o si proven o kune mamau i sina tatata. Ke
ke ai ha whainga te la whoki, ke hoko koe mea fu. Koe kuki I lawe pē nau tu o lea, pe o whaapapa I pēa I whatahanga, ne kei ki taaki mai e ngahi yes whala koe nai aki. Ka nau pē pē, na ere si suna ne kine, ka iloange o kuke fie mui a te ao, te ke si aki koe a koe. Sange ke fui mauinga o rea koe ni siua. Koe mauinga si aki o ki tau tolu, e tau fie mau, a fie mau ai kakano, ka pau tau lau ki tau tolu, e kau karistiane. Sai, koe lawe koe ke mauinga o si asi, matu I siua o kuiei pe ngahi, e tu ke ia, lava ke tau mau tau tolu a ilo, koe me au lele I mo me aksai. Te ko loki ako, te koe kau e whainga polka lama I ako I he public, te ko ha ngā aue mo hato ke tā, mo ha fua. Ko te ke alpe ita ke internet I o kaiti mea, e lava ke mau e ngā whai kiki ai whekau aki mo moi lele I. Ko fui tokanga a kuia siua o whate fito, ke mea au ku ui ko si whea I anga, o I kakai, o ku iai nau te whto I tui. He koe si koe whakataha anga ia o kawa I ki tau tōlu ko koe kuputonga. Tara mea ea ku mahu inga ki a te au e wheku mi, he ku ia e whainga mālohi, mo I whainga mahu ina, o I si, e kai ke lava ia a toi kulupu I tua o whai. Koe tau hi wā ki he kau whewhekau mo nau ngahi whainga mahu authority mo nau ngahi mawhai. Oku tautahi e ki tau tonga. Ka koe whainga ngā ue a si ke nau toka ngai e nau kakai. Ngā ue e koe ke lava ia I hakolupu, whawhaitui I tua. O si pe nau malawa. Ko iai, o ku iai e beneficial o si ka wike ke tau I loku ke tau. Te anga whewhea tau hanga o execute a mawhai, pe to'o mai a whainga ilo whapai tapu, ke na kaunga lo ua, ke lava ke tau tataki ho tau whai ngā, mo tau kaumā me pā, ke mau e mo ui lo tolu, o ku pala nisi le lei, o te kau aki, o alai pa mo tau te whto I tui. Ko iai, o hinga pehe e ku nofo ki he si he ku, o si hanga historia tala mai a mau inga ngā ue me whatongia. E ka pau pete ta wakai ko e whare maki me ngahi uni mea ko tōka koa. Ngahi charity. Ko toa pe ia me he si. O ia, o hange pe ke toa mai a mahu inga ngā whika si neongo I kai te nā lawa whai a mea ko toa pe. Ke si au ni pe ke aha whai ngā mō toa te ne lawa ke to equip a si. Ke ngahi mea koe o ku nā masiva ai, ke lava ke takoni ke nā tau mo te ngawe aki, lava ke whakahoko nā whatongia, whakahoko le leo nā whatongia, pia takoni a tu rewa e pure anga, ke hono whakahoko le leo nā whatongia, sai rewa ke me mipa o society. Ka whawhokatio. Ia ko tanganguta ia o whanonga mo mamata e ta po kalamapa. Ko o hau ka te aia mahu inga koe ai health, pia mo ngā aue koe no ke whai, pia mo mahu inga si. He koe ta kawe ngā o ko nofo I ongo fo I kupu koe ia, koe mo ui lelei, pia mo si. Pia koe si o ku iai hau tau ngahi whamiri, o ko tau tau kotoa, wan mei o anata o tau whikawaku me si. A tau tau ngā pia mo neongo ai whonuani koe whonua o ku alange toko lahiange ai
wahe me si ka oku ka ko mea kou tau lawe i Australia ni oku kei iai pe a ngahi ue si alahi mo whatongi alahi ngahi siasi ki mo ui kotoa e whonua. Pako ko kantangoto o whakaukau ki takawe ngā mo ka tānoa paupe he koe ngā unu koe ai lotu i ono pōni o ngā unu ki he mea e ua. Ko mea e ua na i kai ke fu alu kia e lotu uia. Na ko mea ia koe e ua koe ke tau tokanga mo tauhanga poua. Ko ngā unu ai lotu ki he mahu inga o e ātakai, mo ngā unu ai lotu ki he mahu inga o e moui lelei. Pe hange ko hotala noa, ko ene mamahake pe sino, mo lau maari eu ne ue sia ai atamai. Pe malo pe ka pau e mamahaki lo ua, pe ka e ue sia ai. Ai anga o loloto e nau whekau kau aki. Ai koe tau toi whakare au pe kau whakafoka. Koe siasi moi rerei, koe siasi o ku potu tatau ai o koe pehepe. Sino atano anga mahi ni e noke pehe. Sino atamai mo lau maari e. Ka koe tau pehe koe sino, koe ke tau whakau tatole mo uilelei a heofai. O ku tau hinga pe tato ke lava sino o whai ai whatongia o siasi, o whai whai ngā aue. O koe ke tau tala noa e tau tō pako mea rewa koe te tau teke e koe he whai ngā unu koe ni koe tau pehe. Koe taimpeu tau tala noa e ke sino, ata mai mo lau maari e o ku uhinga sino ko hono konga mau inga taha koe mo ilele koe heof. Na koe mea koe ke ngā unu ke ai siasi o ono pō ni mo senturi koe ni. Os mahina tau ngā unu ke tokanga ke ataka i koe tōen ke tau ngā unu ki e mo ilele. Pea koe mea koe ku tau au hae haoni, fuho haa abite kau whatotoro rai whasainisi, me kau waka toko rai, koe tau hanga whakwe o mea, te whito ki ta whaaki whaka capitalism, ai o mea kai lahi ke ne hanga o whaka auha ki tau tō. Pako tui koe nai siasi kau tānak whaaska whaafoka, koe mea koe o kou tānake ato o whakaloto lahi. Ko mea koe ke tau kamata ai tau tala noa health, pe koe ngai siasi, i aoni, pe hevo ke he kau saidisi he taimi me kau whatotoro, ko lahi ai ngahi mea kai ai processed food ku tau tae ao ngai pe. Pako mea rewa koe o kou tānaki ko pe. Koe tau kamata koe ni he tala noa health me tau ngai siasi. Uloa ki whakasisi e mea merie. Ua whakasisi e processed food tau alu ke tau kai me o mea kai hao ngai tonu me whaama. E ngo peu kei wha ai pe o mea. Pea koe whika tolu, moe ko ngā rai whika tolu, koe whika ura kika, mea pe ko manatu e tau mini, koe whasisi e tau kai suka, koe whasisi e tau kai ai o mea kai o ngāhi kapa mai mo ngāhi pe keti mai mo ya. Pea koe, ia koe whika tolu, koe tau whasisi e kai ngāko. Koe peki me ngāko, peki me ngāko whaafuafua me, kai tau silo koe o mea ia koe, o kuna wahanga koe, o si ai tau tolu ke tau maha ki. Pake sio koe fwoi, kau te fwok mai ke fwoi ves whawhora koe korinto na ke o mai. Koe whamamafa koe sas awhitu nau whamamafa he ves ko ia moe tala noa koe a lotu siu. Ko lotu siu koe ke nau kai e o mea koe, koe tango ta noa e awhitu, koe tala noa ta tau pia moe tala noa koe whahe lotu siu. Ta koe tala noa koe maa monga, o kunau toi whamamafa mnau tolu kau nau nofo me nofo he toi korinto, pia moe toi tala noa pe koe a lotu siu. Ka koe kawe inga lahi ka te whawhoke atu e whaiwhikau, ko tui koe ta taimi iyo,
toi ka mini te hongo futupu ka ku whawoka te ke hoka te ke ka i te mara. Malo te siwa koe moni lahi au pito. Koe hange peka na ka lawe kia ki mua. Koe challenge pe koe mea ko une hanga we sia ai e tau whiri. Koe kei whakafo i tui mo kei puhaere a tonga le rei ke selfish. Koe toha paula ne te hea ki whiripai pa he ua ave stolong. Do nothing from self-ambition or conceit, but in humility. So, hange ukune o mai whai whakaukau ko e ni. Ke tau te waka ia nge tau choices e tau whiri. Ki mua pa tau attempt ke whai e whai whiri. Kono uhinga ko omi pe ki he siasi. Pe e lava siasi ke nau hanga o ngā aue aki a koe whainga maari e o kumau he siasi. Ke tānaki atu e mo umi, koe konga o e nau o e kaweinga o siasi. O kui kai koe uhinga e healthia ke pehe ke tau kaunoa ia i ngā aue a kau toke tā. Koe ni tala mai he toke tā. Kai loange o ku lahe sukape a orofe a kau koe pe huhui koe. Ka ui kai ke nā panga lele ia we hakare ato ngā. Ka mo e tau kei nofo pe ki tau tolu o whai e mea o kune ue sia pe ai mo ui pe koe temi pare. Na panga panga Eia maari. ko sio koe ki ai e siwa. Ka pau e lava nā panga maari. Ka pau e lava he sia si ke nau kamata o mai e mo ui ke hoko ko fui. Ke mai ke te pire ke whai se tōtala noa aki. Ke uhinga le lei o hange koe lau koe si su e te hei. Ke ofa ki o tua aki o a kotoa o atamai a lau maari e na moho moui. Aia ka pau maho inga ai tau hiwa koe ni ka moho tau o tua. Ka tono ke tau maho inga ia e fui tolu ko ia. Ka pau rewa koe ki tau maho inga tau i kai ke tono e tau hiwa tau tolu ke tau e ki. Ko ia ai ka pau koe whatongia ni ome ke se asi ke nau toka ngai e sino tamai me lau maari. So tu tano ke kaunga kotoa e fui tolu ko i he ministry he kuhange ko ho lau ane nai e siwa mo ni au pito. O ku kei tō mui pe ai ngā ono ai se asi ke nau mahinoi ai holistic model. E nau whekau ngā aki pa moe society. O ngau e koe e whui terminology o separation of state and church. Ai tuku au mai e ngai whui tradition ko ia. Ka koe holistic model ko ni go drive. Ke lava ke te mahinoi e se si ko nau whatongia koe ki o nau me mi pa. Ko e taha pe ia ngai whatongia au kaunga mai ki ai pa mo society. Ka pau e collaborate level a partnership in society. Pa e lava le rei rea vai whatongia o se asi. Aha nau whatongia whakatahi sipi ko nau kakai. Ka koe tahi whatongia whakatahi sipi ko ia. O ku kau ai a ko i hange ko e
health promotion activity. O mai ka kai kuna matatao i he mea ko ia. Te create a fui opportunity ke toi equip, ke toi teach mo a ko ia ka kai, ke nau mahainga maari e ke te ngau tolu, ai ngahi mea kai ke mea kai ulelei mo mea kai uko. Te lava ke a ko ia ka kai ai mahu inga mo te fito o mea ulelei mo kovi ki he whaahinga mahaki ke he. He ko tui ko health literacy siwa o i kai ke lahi I lo kai a toko lahi mea kina tolu English as a second language. Eh? Pako tui ko taha nia konga kune affect ai anga tau whiri I he mea kai mo e ngahi mea tau winu. He koe kai ke mahino ki tau tolu ia a e ne kaunga kongi me ne kaunga lulei ke tau moi whai tamai sino me lau ngarie. O ne peko e kawa. Eh? Uko ne wesia ai mo ui whakalamaria mo ui whakasino. Ko ia ai, o one au pito ho lau, o to tonu ke te topolaki anga, tokanga I SDLC, they have a role to play in the community, society. Pa koe whai role maha inga ia, e kake to iaha, koe asset ia te no hanga, contribute ke broader society, rather than separated, o whai be na whatongia e nau ngawe pa nau tolu o pehe, ko nau tolu pe. E ko hae mea hoko ka ilangi upo ke hata. Koe awa ki whare mahaki, te koe awa ki a rehabilitation, te koe awa ki a psychologist. E whiri rea mai me mi pā ia ke nau alo ki he, ka ko whē whatongia si, ko eni siwa, ko preventative, ko prevention, he? O ku lahe tau nofo ki he intervention. Ke orewa pe ke toa taha ki e luo, toa taha whai tangata ia, ka tau toki oho takai holo. Mai ki heni ke lotu I ke mo ui. O mai toa taha koe ni, ke se inga I ke se furihe a kai. Ka kua o si toa tu ia ke tu unga ia, whenga taa ke intervene from a medical point of view. Bon. Ko hana ke tau tokanga ai ke prevent. Ani ko koe o ku uhinga ai tu ki mu ai ngasa si ko ku o taki mu ai toka te rine ni ne driver mo I lelei. Because they're working on preventative model. Anau toki ngawe he nau palere nau okalama activities ki he ako I ka kai ki na kai. Nau palere u activities o exercises mo hai program. O kwhai ngā siase ni ihi. Ke prevent ke ua o ki he whanata ia ke toki intervene. So ko tahi e mea siwa ko mamawha ki ai ka pai e loange o ku succeed ai whenga ko ni ke provide hawai ke ako I SSC about health promotion. E ko hane koe nau lau ki ai ka whai tako tau whā tau participant I he e ku focus group. Only 20% of them are now aware I have for a term for health promotion. 80% are high health promotion. Never heard they say no. So hinga ko e ku pai tokanga ko ni he ku kinau tolu ko e we take the idea of health promotion to promote healthy life. They're all from migrant community churches. So pakwhere ai tokanga mamahe ki ai na alawa ke whai hatokonia ke toni e sika kai koe ni. Na alawa ke aha whaunga slowly ke na alawa o whai hanga au e ki ai. In partnership with the public health. Ka whapokatua.
Io koe mea kou ku mau inga koe ai fo I whakatotolo ke whai. Pea ku toi mau inga he ku pulusi ho fo I whakatotolo mo o upe pā I e senolo. He koe fo I senolo tene hanga o tataki ai pure anga. Pea moe ngahi kulupu. E hoko ia koe fo I blueprint ke ne hanga tokonia mai ai kau whao polisia moe pure anga moe mea. He whia mau koe ni tata anoa ki ai e alu me ho publication ni ki he pure anga moe ngahi kupu whikau aki. Pe te nau whoki mai rewa me iai ki he siasi. He koe me aia ko pau ke tau whakawhonua. Ai ko uhinga ko pau ke kau mai e pure anga aia I he tau kau popo atero au ka koko ke tataki ki hono whenga ke whakahu ki he ngahi siasi o tau te whito ke ngahi siasi tonga. He ku ikai ke toi pe he ia ke tau ka anoa pe. A tau ki whakahu atu ke ai ke nau loto ki ai ke na be. Ko kuhinga o kai ke te aia ke tau pe. Tau ki whaheke ia ke nau loto ki ai. Ko mea koe ni koe mea ia e hu atu ia me pure anga mo e whonua. Ke mui ki ai ke nau kamata whakaanga anga. Ke hange ko ta anoa ki mua atu. Kamata whai ke ai ta anoa. Kamata whai ke ai ta anoa I ngai whea wheo hi anga I ngai whai ka wā I ngai. He ku whie mau e tau mea ko toa pe e noke. Ke tau wako pe a koi ho tau kakai ke tau whai whakafua e u mea. Pea I kai ngata ai, he koe tau whai whakafua te me tokonia e tau mea ko toa pe o au he kai ke tau kai whakawhe pe ke tau kai aonga. Kua si tau whakatokanga mai hange ko tau toru e whare alo ai tu I me taine ko ini ke tuku hifo e tō e mea ko toa pe ai mea o ku fu hewa no whai e kune hanga ue sia kutiko. Pa ke sio ke siasi, o kai ke pehe ko mea fo ou ke tau aike siasi. Siasi e une hange ko ka noa, Centuria fia moe hauna whai e siasi ia ki mua hange ko katolika. Ande whai e unga o whaka welfare. Toko ni e masiva ko e haa, ko hana tau sta anoa pa na ke ka anoa ke. Na ai pe u alahe apite usas katolika ia e nau whai mahaki. Kana e te kai ke hau hanga tonu ke hau ki loto ke nofo siasi I he health. Abe a health ia ke nau ngai whare mahaki. Pea tau hau tau tōrua koe social welfare nei kau pia koe wa ai ta whaaki. Koe poini whoko ho ngā oe au he mea koe ni. Oua toi tuku ia he whare mahaki siasi e tā noa health. Koe health ia ke hau o ke ka inga lotu. Koe tau whenga ene ka inga lotu ke mo I lerei. Pea koe kai ko ato e mea ia he ko tau ngā unu tau tu sake tau whanau. Ko whato ngā ene whanau he ni. Koe toku koe ku nau ia ina te kai ke tau futa anoa tau tori tonga ke mo I lerei. Koe ku I he taha fitu, taha ono I tonga te ke a tai mea ke o ta anoa mautoria ke mo I lerei ki he heo. Ki le tau whanau he ni o nau ta anoa na topa nau whenga na toke ai nau whanki kai mo mea. Ko kuhinga, o os ngau e tau whanau ko tau tolo ni e siasi, mo mātu a o te kai ke tau ngau e. Aia koe mea, ko pore me siasi, koe ka mea ni ke whaingata, ko mea na os whahi siasi e ngai mea whaingata I he historia. Ki he mo uia whahinga e tangata. Pea koe whai tu re rei bea ke tau kamata, e tau ka kulahe tau tā noa, ko mea kutoi maari ai, ke whawhoke atu noke ke tānak mai mo ke a whangatuku. Ko mea ko maari ia ai, he koe siasi pe ia, ke hanga pe ko o mai e whako mau inga, e whatongia whakalotu mo e hafu e siasi, ke kamata e mea koe ni. He ko swhai o whenga ia noke I tu
ta noa heo fo ana e kautonga he upolo kalama ke. O si whaia, ka ku te kai ke hao hata hai a mai health ke mai o hunuki loto pe taaki pe unuhi hake me loto me siasi. E koe fo ino fo anga e mo uia ka kai tonga. Whafo ke atu e whai whika maa. Malo de siwa. Te ki wha maa popo reka taki pe whanki mea na ke lawe kia o mau inga. Koe hone au pito koe taha pia whaamu ke na ala tokone ke kau writing policy. Ko mau inga pito policia ki he lava ke determine ai whengau e ake si taha poke mea ko mau inga i ai koe fo i wā koe o si health. From the literature point of view, o ki ai pēr e whehanga hangai ai ngō organisation ko na whetau aki whetau aki Whesito aki. whesiesi o whaki whesito aki yeah, I think the term o kui ai o ku kagi whalala e sisi ki e ngāwe e kautakata Mai. I e toi taimi tatau pe o kui kagi whalala kautakata ki e ngāwe e sisi ko I ngā koe whainga te whtoi tui o te he o te ke aloko whaitoa hao pe koe ke uloku I te koe take mo ui ai Ia ka usan sia me toke tā ka pepe ka toke tā o ke ke ha profia ke ne tala mai o ku mo ui o le lei I he ngāwe asasi so o ke ai pe e nau o haa ai public health I ai pe te ai pe me ho haa ai asasi e anga whewhe ke mau whenau e aki mo public health ka pau o ku nau nofo siofi te he I asasi Isi e fo I whianga ngai maari Pepe kuna whetua tuani pe. Hanea whetua tuhani, tau ilonga te ia I te talanoa te toke tā. Ko ho lawe peke mea whalau maari e, au ke kia whana ki ai. Peta tau pia mo te lawe ki hakau lotu ma kasi ni I nau pe he. Hanu ave ki toke tā, au ke na uli na tau poto tahanga te hotua. So, kia te au ia, e siwa ko interest te au ia, of ke lava ke find her third boundary space. Ke lava ke now cross some boundary. Ko pau ke prepare public health here ke now kolossi. With some boundary, ke now meet with the faith community. Pe tatau pe mo sia si. So ke prepare sia sia ke now cross some boundary. Now if the tui be ha ke lava ke no whengau e a. So it's a challenge. Ka koe mea ia ke whai e ngā ue lahi ki ai. Ke lava ke na meet in the middle. Ke te au mahau ko pepa whakao si te right on the third boundary space. Te anga ke whē hana whitaulaki I luku. Ha mea koe e kaunga maari e ki e tō taha koe patient e toke tā, me mi pāsia. He kuna whakatou tokanga loa pe ki mo ui e. Ko ia ai, o kou tauka wei lahi au ia ai maho inga he kou sia I he tau ni wa tolu ngā whawhekau. Ai ngāwe lahi e sea sia ku whai me mō nitu tā mate. Mō ne aunga ki he mō ui e toka taha koe patient e toke tā. Ngāwe lahi e pito e sea sia o ku kai ki account ki ai. O ke lawe ke proven
evidently, I ngāwi, koe ke ngāwi SSC ke proof. So, I'm hoping que lava SSC ke nau lau kung whainga maari ke nau pehe. O ia ngāwi la mo whai, paka pastoral care, whakalere ngai uni mea, o ku tokoni ia ki ke kupolaki ai recover o kamahaki. That's proven fact, but not by literature. So, ko taha ia mea taha ko moina ia ai ke whai ke e whekumi, na lava ke reha whainga proven record. E whase pegi te whanoa ka ni siwa, Totonga Threshold for Mental Health. It's a faith-based approach to mental health. Kako se e kau I he me mipa na kau me puspei ni e poloka. Diagnosed with bipolar 1. Ko whainga mahaki aku. It's so severe, and nofoko I he tangata. Kau mai tō taha koni o se tau e taha ni kau mai tō taha. Pene ala tō ki ne psychiatrist, o tānge ne psychiatrist, o kune whakatoranga ia ai mo ia tō taha koni, o ku kehe. O wikeke ne tō experience ia ai with symptoms o koe what a bipolar type 1 had. Pene talanga rewa ke oa te hau ia, o te stio mai ki tō taha koe ni, after 20 years. Sai, koe wha maapo opo ki fo I talanoa koe ni, ko effective, ai ngā aue faith approach ki mental health issue, was proven ia I a psychiatrist, o mehanga liliu ai moia tō taha koe ni. And this person is going to record it on video. O spato ngā e tō kalahi ai liliu. Ko I ngā peka faith-based approach. So, we have to find ways e lava ke proven te o kuiai alahi a asset a siasi ke mo o ia kakai e society. So, they both have to learn ke na o mai o ua, but they have to respect. At some point, ka pau te Naomi ka whito una whenau e aki. Te rato ki talatala noa tu pe ke ngā hikonga ko ia I he ka whoke atua. Malo bito whaiwhekau, toke tā ino ke re matahau ai lava rere ai te pōkalama. Pea o ku whakawhiwhia ko te pōkalama tau aia, ko e fwoi pāenga, ko e fwoi whaunga ia taha e tautou hoko ai hono talatala noa I mono whoki he ngai whakaukau. Pea o kusai pe kui ai atau kai ngā pe nau mea mai, pe te nau mea mai ke pōkalama. Pa koe na ko stufake atu he tau kaulo au, ko ni ihena ku nau kau mai o tala noa mai. E whai pe ono tuki pe he pōkalama, toki hau rewa ai fwoi ai whatotolo ke whai, toki hau ai pulusi mai ho ngā ue ngai senolo, he koe fwoi ngā ue nia ke tau teke atu I o hanga tata ki e mahu inga. Mahu inga au pito ka tau tolu, pia koe tau siwa ke tau whau, ke lama ke nau inasi I ngahi mahina mo ngai maange. Mea te tau tolu I he tau miti, I he tau ngai siasi whikau aki pia moe moilere. Ka ko atu ai whakamalo lai ka te koe I noke, I he lawarere ai tā pōkalama, pia ko ofalahi atu ka te koe mohane mo e whaamiri, ka mā o tau ka inga kotoa pia mo ta whaamiri meri pōanena, o whaat ka te ngau tōu, ka te tatau he, ka tatoki hoko atu I he toi whainga maari I he kaha o ke whaia pe ta vai mo ta langa he ilo na iai pe ono aonga ki ho tau kainga. Hoi mo tau kainga, malo mo mea mai te matatau atu he pea mo inoke ka tau toki wakai I he kaha o whalai atu ki a te kumotoro.
Malo sio, infatti. Malo. Aui, sulla